Bulunaka, do you know that cybercrime is becoming a growing problem in Fiji? Cybercrime is defined as a crime in which a computer is the object of the crime, such as hacking and spamming. Cybercrime is also cyberbullying and using fake profiles to cause panic and spreading false news. If you're involved in this or know anyone who's committing these crimes, report them immediately. I'm Polly. And I'm Peter. We host the Traffic Jam Show on City FM. From 3 p.m. to 7 p.m. every weekday. Do the right thing. Ni sambulu binaka se kweungo na Vakaleleka ni nonda itukutu kwe na mbunge ndindai. Sati kwe tiniga bitu na kisi ni mate na coronavirus ena nonda vanua. Neka tiniga bitu ni kisi e maibwandi takiti kwe na singa ni kuwa ngorendo na thorbo emba ki rua sambulu kandua maibunua lebu. Na tanganongo e angole wabo ki batatiko ke na turanga kabwandi takito umanda na kisi ni COVID-19 mailambasa. Na kena dingomi na kisi ongo e sabagandi te kitelang akina endo na panua bo may lambasa e na pakatambu ito kina mena dhurumi ia e na pakatambu ni kena dhurumi mayo suba e sana labeti na mataka ni mataka ia ndei bolinga na pakatambu ni bito soyaki e na yaua ni walu e nambongi kina lima e na be mataka na wanga kina buka kina beyo ni anu e tomani tiko na kena tarobi ndei taletinga na pakatambu ni sosongoni Vakalelebu. Ono na liuni vanua ka rabi tarboleka kina tiniga bitu na liuni vanua ka pandita kina mate na COVID-19 sandi ke bitiko pakatikitiki e na ngaunongo. Bone tukutuku ni bibandita ki may buwana ministani tambari ni bula uni wa ifrei mi wangai nambete. Kaya wangai nambete ni ka tiniga bitu ni liuni vanua ngo e tauri pakatikitiki e na kia na ngauno tutolo taundua ka tauri kina na tukutuku ni sa takai biko etiko na COVID-19. Wakandita ka na minista ni Buli Rosie Akbar ni seregi ni Buli ato so itali tiko me adoba na bulo chune. Kau Akbar ni tiki ni singa mena tiki wukina na Buli e na baka utagi tiko e na veka e so tabi tiko. Kai ni Buli lebu ni kena to so na Buli e na bugu ni ririko e se tiko e na bugu ni mate na COVID-19. Kinang gito, dua beira ka sabaka tututa ki gena komiti ni matambosi ni rugby unioni e burabura o komanda Francis Kin na chairman ni rugby unioni e na nonda vanua. O tututa kadake na dai Kin na FRU kartobe toko ni Kin na songo ni rugby unioni mai branse. Merawata ni tutungo e na ngandrebi menandua mai beira na lewe bitu ka lebu ne wiliwili ni ndingi e ngole kivwa. May dabekir na Vakaleleka ni nonda itukutuku na kena ikuri e rano na seman siseni na Radio Fiji 1 Kenambula FM ni bwading vinaka. O ira na ngone na nonda inuni ena beisinga ni mataka. Mersi sunga da kena loma dina kena mikron. Sa kena ngau na mitar lobi na nonda baksa ngai ka wala loma taki na ngone. Dalabina oya wa meliki. Bulre o yago Samuel Samuli. Nama kikirau ena be mataka. Boniti kena bakarombuka. Ni boy tini kalimana miniti me ono kina tini na kaloko. Ena Radio Fiji 1 nandomo ibiti. Pindah-pindah na mataka dan ramai na singabo.